Iyom keke inde senye anena nyakpa silvana Loho Dedoo international radio sina nyaka Adua shota henshin Mzungu ne wana na san kan manyane kan gba wasirere Fada Josep Aloo asibene no to ngwana na so ne che Presidente Gadia do Gadia Edo na kautsoro bemshawo Anbane kan Kristo nyan ka do shota kan Shiegh Mzungu nyan pa teon de naseya shauvan shashina vachivi shana hayo teon nungu yiran sechi uvansa shina e ono navia Anbane mokana ka a se homoche se hanse semba mi yum yokashie bashami mi yo semba shiega shie wasi yokaya iseluami hegen ito ya Ecclesia nase ulahaji Utar kan Shiegh Mzungu banenge seyo semba kan lahadi ushota hegen Anbane badon shima kan Kristo teon nungu yiran se hegen shau se vasha shina hegen eyan elune sachiu ungu hono mazungan we kana ka oron ase anyane kwa oronu hihi kan takrada o ekesodo tioki shota hivyu mo sema shaviru shaniene kisemo seda ovyo shapo karuta zanzan po karuta kan kwa oronu shohwa o wasika o polo hamba korento hihila tioki shapue viru shamo zanzan atrata shiviru shapue seda me shaviru shapo kalwa ivyange yase nyanga kan vyange I ojiji look tioki shapo karuta vyumo sema shaviru shotan kalwa Anbane alo esenanga kana ka orun ase anyane kan kwa orun waso hihi kan takrada ke so de tioki shotala te aondo nguyila te raondo yila mose shiewa lukura ile mbite na kan ta kyongo e moso ongwa miye ondo yo aondo hama kwa wa lueren chi shao lumon awa shuma ondo shao za duan amba Israel kan ta o giviti kan ta o bankara Anbane kan Kristo ashe pishi mba Israel na kase hanse aondunguka shingu ungwa bamsen ase baga shingu yaven shingu negen aka a tserense baga bakwa orun la tesese aondu yavenga mba Israel vulu yancha kenta kongo kenta o giviti na aondu shirato aondu shirashe ungwa mashu negen ai chanvela kachana aondu akaya nyane mungu andiave na muva sachu mara yimave ba nheme sekpa ka pem heme semba aondu wayave mayange gayo shana yo o paslami kan sam tioki sha delimo ma kundo kamo virusho nyela akae nenge wako Israel yo una me nyama yangega una ya baga aondu wase yavenga aondu wase meni nya baga hama za yomba selwa michi aondu munenge aondu munenge sha hama kwao suluza aluza hama kano maese kwa kenta wase baga kwa neti se ye kwa mo oaire hana towase walum ye he aondu yo goma yangega ata ateren sekpa ngam ye shashina mayangega ka kwa orun uhihi wase unyane
aso es fajela shashe waso nyane e sha yange a ba Israel lana ha te hanu kan avse e aka kan takrada o ke sedela e nege ai chaiwa bavelu kai givitila shin mungwa mlianve mavelu va baturu a vela gadian fata a vel am fata a vela na msensha umeva yima ve shai kevi ba giviti medua ve kantala yema ve kanta o tito ma o kan pa tawa tumba boa ma yo ve tumbuyo katene to yaondo ina vese pajela aondo buva hena tawese sachu ve yemase cha tsa a terensela cha uzayo basilwami ma hama kwao osulukana ke usefase sefatyo cha wachuma weseyo sefatyo ga aondo buva sachu na yemase hembanchi jeyo on buva sachu na ba pase cha tyoki kwa bokera Aloo ese gama shese nenge chat uzayo velu selwami kan oma se shin kan chombo yase shin kan ta wese hegen yo venge maho kishiga ba gama she nenge sha shagan I sembere kan ta wese ne ma hamma kwa waza hama chi semba kishi se pinese ndungu jeba nenge jenyi lukan ta wese ne maho kwa uyomba iwuwaga ku ityoyan seva nase shisepine yo kaha yuasen yase yava andane kan Kristo kana ka tserense chi fanene hamazayo waseyo tefa amazayo chi bateyo fa amamzeyo baveluza sechi bateyo fa hamazayo wasechi ya tefa ya fagbando na kave una be out za yo mbalachi opaslami tio kisha akuna nyi kalunyi birisho tankalunyi la ka wen o weto yo una ongwa ga wen o ishe yo una nenge ga ndo ongwa hamkwa wa dase yochi ndo ongwa nene ase shi ndo nenge icha yese ityo ya ndo tefa se chi shinenge sha vese chi verana to shamnya se chi yafa hama kwa waruzan se yochi kaloho wase kan kwa orun ushohwa jene ojiji po o amba korente ve umbu kwa wando te sha yanga angisela shie wando duha teve kenta o givitela sekpa kapete ando una ongwa mnya se sheshie Mzungu ne Aloo se vahana na se va se tashana se vahana na se pino se vera se veshima se shana una yima se yo ma yangeje ando na hongo avesega ken yange ya se enyane Yesu Kristo okwa utina ikon uma tanga ma o sure basachu una bagbe na ba idzambe wen sachu ate inyomelo va la lue ihon hiono ma ahun ma tan tine ko la ahun ma tanga ya una gbekera kanyome dubomo de ruta kalonyi manakunda akunda nyi kalohwa sheno pop wase vaketa waso Nigeria ne manzashin bapona zashin Abuja yo yange bapaida so jiri pop una vawe John Paul una vavona da nenge yo it's a kwa jiri yo bayina e gwarine bashin Abuja ida so jira na sacho pop una va ona la taishi la yo shona la mave yange va so jine va grade ba va grade hama chi isambe hama kwa du ikone yelu hijira ba inge wuwe sacho pop na wa kuho yo China ko gene gumangi yange lushin pe na egbe ikrada
o gwaru ganengu yanga ma yanga je ola tamwa kala duaga ba yanga lo ela kwane lo kwa henji na yo wan kwa ka wone ona ba nenge ole yira e popla ola lo va ve de ha ma kwa hiru solo na chi ha ma chi na wan kwa sa ona nenge o e yanga banyo heji ne ma yo lo avaga yo yanga o ne ka gware ne ka yanda hu de shakon ta chwa lo e popo va yon ko na nenge na yo yango soja ma das namba yango ve sa cho ba kula jene wa ba son ya venenge ona yango lu shakon na ba kana ko ne ona hungwa shinya ba ko mona na lu hiji la ga one e yango lu ona na era hungwa na ha ona vene ma yango jo na hungwa ga un so nenge na ko na soja bala ba chie ona buka ya lu ya hungwa ga ba ton buka ne o ma buka o ho sha na ha ona ka ona ma yango je un hungwa ga ba so ya bo won shakon na e yange soja ko das na ba chi o ne zanza ba o ne kwa yina shima ka o ne kwa sa won sha ko ne ya o ba dan went o ne yange lu sha ko ne zanza ke ganga po vanyo e yang po va to shi u nyolo hen chi na ya nenge o ne lu sha ko yo na e po yange lu sha ko ne ya na le we sa chu na o ne vera e ki e quantité na ha po bo le quantité ma wan ma chi an ji jing yo ona ma ko hungwa sha ko la je ma kala na yen je ona kala na yen ya so jamba na da ko ke iye ne na ve aka wona so ba nanga na po ma po ba nyo ha ve aguna de kala kala yen kala tire nya wona nanga po ga aka wona ka ko wan shi won do ron je won va nyo he je ne tsaka po ve je chi ye wan je la ke mo bu ke hon sha sha na wona ro na hungwa ko ne ga aton bu ka i un tsen de zanza yo ban don po po hen wono na wan nenge na ne po shi ba nyoru na nyo na ka ko shi azima wana jira po ko kana na wone alo on wa sha ko ne ga ya ona gbe kra ona yange fa de rozana do ga fa we po na ona na vera ga hen o kya we tran ko po pa na le we sha shi hida me shi hida gbe na ne po mo kana na ye alo ona hon wa sha ko ne ga ya ona gbe ko ne kra ito ya do mo va hen na vese ka sa chu va gbe ran se kra ga mve do alva hena vese kwa kana huma se ka ova solon se tu vera se vo sa tu se huma atamyo kwa so era yo se yina shima ga se tabe shima se va ana se va shina se ona sonse embanchi jo ke shino Mzungu ne ka ko shino Mzungu aru jane no go va hena fto se ka chu na va so se vo che sha yange easter e gwen bona lo mo shen kula se pa se mo ana imyongo shinkuya aondo teo na lumoyo akoson kana ma kana tsumaese ya zama no suwanse azama no suwanu jijinga se mo vola ya so se fu e se pa se oma atam a didoyo westnante kadia edo na ka tsolong ba shawo se no bane to bese na si yana se zamne no da de se so brase ga dia se kwa bo hishe na se wanya wa se Fada Josep hamkane na pa Adua dosi